Kota pesisir Jeddah di Arab Saudi kini dalam kondisi mencekam setelah dilanda banjir bandang menyusul guyuran hujan yang sangat deras pada Selasa 9 Desember 2025. Jalan-jalan utama kota tersebut dilaporkan terendam air berwarna coklat setinggi paha orang dewasa dan bahkan menyerupai aliran sungai yang mengerikan. Dikutip dari Kompas.com, rekaman video yang dirilis oleh WION menunjukkan bahwa intensitas hujan yang sangat tinggi membatasi jarak pandang secara signifikan. Bencana ini seolah sudah diantisipasi setelah Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi atau NCM mengeluarkan peringatan dini pada Sabtu 7 Desember 2025. Peringatan tersebut mencakup potensi curah hujan sedang hingga lebat yang beresiko memicu banjir bandang. Wilayah-wilayah yang mendapatkan peringatan termasuk Mekah, Jeddah, Al-Kamil, Al-Dham, Rabik, Khulais, dan Bahrah yang berlaku mulai Senin hingga Rabu. Wilayah Mekah sendiri diprediksi menjadi salah satu area yang paling parah terdampak, sebagaimana dilansir oleh GovNews. Hujan deras ini dikhawatirkan tidak hanya menyebabkan banjir bandang, tetapi juga hujan es dan angin kencang. Dalam menghadapi situasi darurat ini, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi telah menghimbau seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan patuh pada instruksi keselamatan resmi dari otoritas setempat. ما في شيء ما هوا بس لا حد يخاف هوا لا حد يخاف لا تخافوا هوا بس خلاص راح لا اله الا الله غرقوا الناس غرقوا لا اله الا الله زاد المطر لا اله الا الله الله يقويكم شوفوا هنا الحمدانية الآن ما وقف المطر والله ما ادري وين رايح ارجع يا ولد اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله Done on that part, خلاص, we've lost the car and still raining, water flooded inside the car and everyone is stuck, people are swimming, mashallah. لا شجر لا تكفى 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 لا روح مكاني ايش العجيب هذه حالة تاريخية تشتاق جدا. هنا الحمدانية. هذا ما شاء الله.
غرقوا الناس، غرقوا. لا إله إلا الله، زاد المطر. لا إله إلا الله، الله يقويكم. شوفوا، لا إله إلا الله. اليوم الثلاثاء 9/12/2025. قوة. لا تخاف، اهدوا. ما في شيء، هوا بس لا حد يخاف. هوا لا حد يخاف. لا تخافوا، هوا بس خلاص راح. لا اله الا الله. هنا الحمدانية. يابا ما شاء الله تبارك. غرقوا الناس، غرقوا. لا إله إلا الله، زاد المطر. لا إله إلا الله، الله يقويكم. شوفوا. لا إله إلا الله. اليوم الثلاثاء 9/12/2025. قوة. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.